Naučit ćete u samo jednoj rečenici kada koristiš much, a kada many. Vrlo je jednostavno. Pazi sad. Samo se zapitaj da li neku imenicu možeš da izbrojiš i ako možeš koristiš many ili ne možeš da izbrojiš, onda koristiš much. There's too many people on the streets. There's too much milk in this coffee. Hajde da proverimo zajedno. Apples. Pizza. Cars. Rain. Coffee. Piši mi u komentaru da li si uspeo sve da pogodiš i zašto ovde i ovde imamo dve strelice.